Lapha kuseNazareth okungama-kilometer angu-15 ukusuka edolobheni uMzimkhulu. Izakhamizi lapha zithi azikaze zifakelwe amanzi. Zithi sekuphele iminyaka eminingi zithembele emanzini eziwakha emfuleni. Siyawasokolela kakhulu amanzi ngoba siyafika sizowakha sifike engcolile mhlambe ephuzwa zinkomo zimbuzi sifike siwakhe kanti abanye basuka kude kakhulu bafike siwakhe engcole njalo. Izakhamizi ezihlala ezindaweni ezakhele ndawo emfulamhle nasemanxiweni nazo zithi zinenkinga efanayo. Sometimes siyahlala nabogogo. Kufanele ugogo mayisefikile la nimbone ukuthi ugogo omdala ingoba akasenamanzi endlini. Sekumele nina ukuthi nina anifica nikhona ngokozwelonweni mphatheleni lo bhakede nemsele elokhuzeni ekhaya. Umphakathi uthi usukhathele ilokhu ingakho usunqume ukuzakhela indawo lapho ozokha khona amanzi. Sizokwakha ithangi la ukuthi amanzi lawa aphuma lapha angene ethangini sikwazi ukuthi umphakathi siuncedise na umphakathi uzibambele because lento ukuthi kuthiwe sizokwenzelwa ayisincedisi. Kade sipronyiswa for 27 years asikaze sithola intuthuko manje sesiyazenzela. Umasipala uthi uyawahambisa amanzi ngamaloli kule ndawo kodwa umphakathi ukuphikile lokhu. Into esiyenzayo laphana sizama ukufaka sifake amathangi noma amaloli la athutha amanzi uqinisekisa ukuthi abantu amanzi bayathola ngesikhathi amanzi aclean ahlanzekile ukuze bakwazi ukuthi amanzi babe nawo. Njengamanje sibhizi siyayilungisa indawo yakhona ungabukhona kwamanzi. Njengoba ukhetho lohulumeni basemakhaya lusemome, izakhamizi zithi azinalo ithemba lokuthi kukhona okuzoshintsha. Blonde Khadebe, SABC News, eMzimkhulu.